Muzaq urustam shu yerda bo'lganman, kechagi urustam shu yerda bo'lganman. Men nima qilib sentrga borib kelsam, balam o'tirgancha balamni ko'rsatib o'tirsa, balam aytib ketdi, deb ko'z masraf qilayotgan o'zlari urush bo'lib ketdi. Ana men bu yoqqa qarab qochdim. Qochib ana shuning ichida bekinib o'tirdim. İçide bekinib o'tirsam, men urush so'g'ish o'zi. Atışlar 2,5 saat bo'ldi. 2,5 saatdan keyin o'zi mana shu tajiklar keldi da mana shu eshigimda bir urushni kirdi. Bütün narsalarimni yemelerge alıp verdi. Soldat özlerinin tajik soldatlarına. Çok oldu şu yes, sigaret yes. Vada yes, şu yes de bardığını alıp marozinaga çeyin polni taşıp gitti. Ben stolun tagiga bekinip durdum. Sizde görüşken yok mu? Birinci görmedi. Anan keyin telefon turun dese men bekinip çatmagan edim de. Anan bir malda o yensina yes. Bizde yensina yes dep turup meni Nasyonal 3 tane tacip şu kanday okşosun sakalsan dağınanan neme kulaklar 30-40 Kulak degeniniz kal. Tüstör böyle kulaklar gitti kulaklarda anan sakalsan Araplar anan arasında özümüzün tacikler var. Sol kirdi dağın ayından beni tutmuyordu. Sen dedi gide yürüyorsun dedi. Ana ben önde oturuyordum. Biri pistolet miydi benim manamda bulkup tuttu. Anam bir kişi geldi zaman davay 60 kay çık be dedi. Abi biz reytli kügüzöz dedi. Ben çıktım. Çıkkandan keyin bir tasaydı davay 60 kay dedi. O şu stolboğa jetkenimde arkamdan 10 tası жүгүрүп barıp dağın süzürüp geldi. Gide telefon dedim. Belki kelip şunday magazinga kirgenden keyin telefonlarımды tartıp aldı. Tartıp alıp durup dağın bulkup meni alıp barıp mana postunun aldıga çeyin apardı. Postunun aldığı uyum meniki de. Ana men aytdım bul postunun aldığı uyum mana meni kүйüp atıp deydi. Meni süzürüp barıp poska tıkmakçı. Men oşol uyumdu gördüm dağın birenin kamuza kүйüp bütüptür. Uyumның jarimi kүйüp bütüptür. Oşol maksat boyunca mana şete 14 ta uy var, 14 ta uy tegiz kүйгөн. Anam oşol жерде meni tutmalay başladı. Men koyup жүгүргүлө dedi. Men alam üstüde şunday bulkundumdan kaçtım. Kaçıp mana şekte kelgende dağın karma aldım. Karma alıp dağın süzürüp geldi. Süzürüp geldi men dağın bulkup kaçıp o şu birinci uyga çeyin meni tajiklar kovalap bardı da. Bittasi kovalap barıp ahırı meni koyup жүгүrdü. Şu tapta mana o emede mana köçöde bizim tajik atrap çekemizde komşular özleri grazdan kiyingende bayraktı kötörüp urra urra maksat bizdiki urra urra dedi. Şu yerде жашаган komşular aralashkan. Men közüm meni mana şu kördüm bardığını. Orusça söyleşip attı ha? Orusça ham söyledi, özbekçe ham söyledi, özlerinin tilde ham söyledi. Tacikçe emes? Tacikçe ham söyledi, arxıl tilde söyledi. Özlerin tilinde degende kaysı til bolmuş mümkün? Ular tacikçe söyledi, bunday başkaça söyledi. Kulak dep koydu. Tacikçe bolsa bileti dengizde. Tacikçe men bilbeyim. Bir bala tolko özbekçe söyledi bana. Sen det ne prизывай det. Sen det oylanma det. Sen prezidentin det can uy kılıp beret. Men uy dep kırkıra verdim de men uyum tip ketdi dep. Sen mege oylanasın, sen mege privat etesin. Жүрбү seni tuttuğa teşerteyik. Bas de meni alday. Yok men barbayım dedi. Meni koyup жүгүrdü. Mana şu meniki dep turup kaçıp zorga kaçıp çıktımdan aralap döngө karap kaçıp kettim. Şonun menen döngö aralap tanga malı arkaga jettim. Arkadan anan tuğandarı tağıp son meni çerez eme olup bekçek bugün kelip oturam. Tündü özünüz жалгыз kеттiniz başında. Özüm жалгыз döngö aralap жүрдüm. Korkmadım da yani misal üçün özüm ölüp kalamın dep eme boyunca korkkanımdı ham bilbeptin. Adırdan ham çıga beripin, saydan ham düşe beripin. Bir kıyıla batsın da, taң atkanda emenimdi taptım da, adamlarımdı taptım. Ama yerde bayağılar kegende korkmadınız mı? Endi korkkandan ki türtmülep de, конечно, benim mындай bulkanım, mындай жерlerim kogorgön. Türtmülep жүгүргөн mana. Mıltıklar menen tuttu. Parçıldadı mıltıklar menen aynetlerimizde sındırdı. Dağın aytat, biri-biriga aytat. Здесь 3 холодильника, здесь стол есть,
Bizde televizor es. Alıp Bolar meni jönötkөн eкен, олар уже ташып кетти. Олар да ташып алып анан кийин күйгүздү да ол нерсе. Булар специально көржүлөрдү ham алды. Ошол мени сүйлөгөнүм. Oldu ulan. Мен урус Ташып кетип туруп анан өртөп салды. булар көзүмдүн алдында көзөрлөрүмдү алды да, мени жөнөткөн экен анан медалдеримди алды да. Булар ошол сизге эметип аткандар мындай солдат эмес, гражданскийлер же солдат. Менимче ушул өзбекче сүйлөгөнү ушул шведтин эле адамы ошол өзбекче сүйлөдүн экен. Булар 3 национал болуп жатат түшү. Орусқа да окшош bu. Жок. Тажик, кулят, араб. Мындай сакалдары бар. Сакалдар бар бекен, а? Сакалдары ham бар. Жанагы Аллах акбар деп кыйкылып атат, сиз укпадыңыз ба? Жок, аны укканым жок экен. Сиз эмне болуп башталып кетти ошол? Сиз балдар айтты, мындай тынч эле отурганбыз, анан түшүнбөй калып башталган. Биз тынч эле отурганбыз. Анан айтып атпайм. 2,5 саат ок атылды. Мейте кыйкырышып, жөн эле өздөрүнчө бакырышып, биз тажикча сүйлөйт, өздөрүнүн тилде сүйлөйт. Амма жокты сындырып, менин көзүмдөн алып, эми vulkanизациямды тееп сындырды, мунумду тееп сындырды. Бардыгымды тееп сындырды да. Анан мен кеткенден кийин күздү. Лекин менин алып чыкканымда үйлөр күйүп бүткөн эди. Neme deşet ko, ırdaşıp жүрүштү, bakırıp, kıykırıp deyt. Bir nese çekip alganday. Олар кыйкырышып жүрдү да. Ичип алгандай дейт го. Ичип алгандай кыйкырышып жүрдү олар. Олар курсам да бардык нерсени өздөрү ичип алса, өздөрү магазинден бардык нерсени алып өздөрү ташып, мә деп бардыгы таркатып берип, мен көзүм көрбөйт бул көзөрлөрүмдү ташып. Жөө жүрүштү же bir neseде жүрүштү, бүтер işlerdi. Жок, эркек бардыгы неме боюнча атышып, манисетке чейин басып келди. Basıp gelişti. Басып келди. Биздин солдаттарыбыз успеть ете албай калды. Мен ойлодум, бир сагындын машинасы бар эди. Сагындын машинасыны олар айдаган экен, бүгүн сагынды көрдүм. Сен сагынды тутулуп калбадың, сенин машинаны тажап кайтып келдиң.